المسألة الثالثة ما عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بينهم من الفتن. Isa ini pinaka-importante masalah. Kailangan nakasabutan tanong. Anto na aqidah o ahlus sunnah wal jamaah sagyang kauto kiyang bubunuan ni randirang pamagayon. Wa waqa'a bainahum minal fitan. Agugyang kauto miya adin si ko pamagaltan ni ran a fitna. Mbatianak nini para di nyo matirua bako gipangumal sarak na lalag. Falana aqidatun khasatun fi mitli hadhihi al-mas'ala. Antigin aqidatan especially sa gyang kay niya mas'ala. Fayajibu alayka alla tatruka hadhihi al-mas'alata illa ba'da ma'rifati aqidati ahli sunnah wal jamaah. Wajib kabilang muslim abang kay ni bagakan sa taman sa dingga kasabutan untuk netindig runo ahli sunnah wal jamaah. Fima shajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ووقع بينهم من الفتن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبالتحديد في عهد علي رضي الله عنه ومعاوية. Ito na fitna amya adin si mga sahaba radhiyallahu anhum. So Rasulullah na piya kisabutan yan asiku urian yan na adin din adin adi pagayunan ng mga sahaba niyan. Na pinakamala nagyang kautua to na miya adin ada pagayo ni Ali nagu si Muawiyah radhiyallahu anhum. Haitsu waqa'a bainahuma maqtalatun 'azimah. Miya adin si ko paglitan ni Ali agu si Muawiyah agyang katwa masla atan to akyang bunwa. Qutila fiha anfusun kathir. Amadaqal amya tayrun niyawa. Fama aqidatuna fi hadal khilaf alladhi hasala bainahuma. Nanto na aqidatan ahlus sunnah wal jamaah saging ko tamyolala ki Muawiyah nagusi ki Ali. Al-ijabah aqidatuna fi hadhihi al-mas'ala tatadamman iddat umur. Al-amru al-awwal as-samtu amma shajara bainahuma. Aya aqidatan pagampaganayro na kailangan na as-samt. Kailangan na pagtahimik. Makatarga dingkaden mapbibitera paman na dingkad no to pengi masuki tapgiro marata si kuang kegi kuan mambu di kailangan na ebor ka natarga palesiran mga sahaba da karapatan ka para suldan ka aging ko to amyaden kairan ka palesiran mga sahaba wa hadha samtu nata'abbadu Allah jalla wa ala bihi aging ka na nakatatarga dingka kaptero pantag sagyan ka na amyalo lakiran nagyanan na ipapakaraning ka ng ku Allah. Ipapakaranita no ku Allah. Gitu akidatan no. Nagito ipapakaranita no ku Allah. Nakatatarog tano. Di tano kapsul di sagyan ko tam nyolo lakiran. Fakama anna al-ma'muma yata'abbadu lillahi jalla wa ala bis-samti listima'i qira'ati al-imam fakadhalika nahnu nata'abbadu bis-samti 'inda dhikri hadha al-khilaf. Lagid mambu agyang ko to ma'mum ay papakaranan niyang ko Allah nagyang ko to di niya kaptero igira apbet so imam kapumamakin na ganyan na lagid mambuto ay giram yan nagtano agyang kay ni akidap kapagayon ni Muawiyah gusi Ali na ay papakaranan tano ko Allah nakatarg analtazimu as-samta wa naqul anna tilka al-fitnah asama Allah minha suyufana fayajibu alaina an na'sima minha alsinatana. Ayabu apterun tano nagyang ko to a fitna amya aden ki Ali nagusi Muawiyah nagyuto so fitna inilidas rono Allah so mga pedang tano na kailangan na milidas tano ron mambu so mga dila tano. Gitu aqidatan wa ahlus sunnah wal jamaah. Kama qila li Abdullah ibn Mubarak ala tatakallamu fi ma hasala li Muawiyah. Lagi dagyang ko to kinisan katero ki Abdullah bin Mubarak atigiran ala tatakallam fi ma hasala li Muawiyah inu dingkap bitiraan pagpugusain agyang ko to pantag sa agyang ko to miya ulaula fitna si ko pagaltan ni Muawiyah si Ali ini soto ki Abdullah bin Mubarak na aya apiterun yan natiga na tilka fitnatun
asamallahu minha sayfi falyasam minha lisani. Gina ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu tigan so fitnah ini lidas run Allah so pedengakan na kailangan nami lidas run mambuso dilakan. Wa hadha huwa samt. Nagina ni pteruna samt kata targ. Wa qad ajma'a namya ijma' mia saumpung ulama'u ahli sunnati ala wujubi samti fi hadhihi al-mas'alah. Namya saumpung sumanga ulama'u ahli sunnah wal jamaah sa ayat tindegrut tenurun na as-samt katarag sagian kay niya masalah. Nagina ni ijma'u ahli sunnah wal jamaah na as-samt fi hadhihi al-mas'alah. Hatta la yakhudha al-insanu fi hadhihi al-mas'alah bi syai'in min al-batil wad dajjal. Para dip keden agiang kau toa gikambitera ron na aya mapegungan yan maprisultan yan sagikan del maron usabad ku sabagi nataman sama mapenakfiriran maka terusiran sa kateru abatil sama pekaratairan sa agiang kau toa Isa ki Ali udinasi Muawiyah na parada mapakarata kakairan natatarke hingga din gimbitera ya sabutan. Al-amru tsani ikadua aqidatan nurun an na'taqida anna fihim mujtahidin. Aya aqidatan na adin asikiran sa giang kota dua ka grupo amang tao amang mujtahid. Giang kota mga tao gimana kemarsaan de manayai kapaka sabutairan kakwairan kasamperan kun tunay pura benar. Fa imma musibuna wa imma mukhtiun. Na sumanga mujtahid na dua-dua timambu kepakaya so ijtihadian panakmaren sagiang kota masalah na makauntol na kepakaya maribat ginambuhi mujtahid wahum ma'juruna ala kulli hal nasiran detar so mga mujtahid chiko panig Ali nagusiki Muawiyah napala-pala siram mbelasan Allah sagiang kota kaya pag-ijtihadinan walaysa minhum munafiq nagudda abakirang ketuun ang munafiq. Sagiang kota dua grupo. Hasyahum wa kalla wa astaghfirullah. Wala ahada minhum yuridu dalal. Dekya keton sa duto ka grupo abanian gipangilayana dalal. Adedagan. Wala ahada yuridu ay yasfika dama akhi. Da sa dua ka grupo to aya kabayayan na mapakatugayan arugo upedian pagarinyan. Lakinnahum mujtahidun ugid na umanis akira na may ijtihad. وقد قررت الشريعة على أن المجتهد مأجور على كل حال. Naso syariah naya iniqrar o syariah na basta langwan ang mujtahid ng balasan sa apian to na sitwasyon maribat sa di maribat na balasan din sutaw agi pag-ijtihad sa agiang kota masala. Kapakay adua abalas amakwan kapakay sa abalas. Kani kapakakwan sa dua abalas amay kaso ijtihad yan. So panakmar yan sa agiang kota masala na may kausto siko miya kauntol chiko benar. Naigira amya ribat na sa timambua balas akakwan yan. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Igira asu hakim giyang kota mangukum na miya ijtihad sa ikukumyan sa giyang koto amya miya kaumaron akukumyan na miya ijtihadan yan. Orian yan na miya kausto, miya kauntol, agiang koto ijtihadian, sa kini kukumin yan, sa agiang koto kukumin yan, falahu ajran na duti mana, balas akakwan yan. Wa idha hakama, naigira pumiyokum sa kanya, fajtahada na miya ijtihad, thumma akhta'a, falahu ajr. Nasa timana, ajrian, o pa maka miya ribat agiang koto ijtihadian. Na, وقد أجمع علماء أهل السنة على أن الله عز وجل قد غفر لهذه الأمة خطأها المبني على تأويل. نعم يصوم بون سماع علماء أهل السنة والجماعة أمتان أسوالنا rinilaan yan sa giyang kay ni umma sa tao ang maribat sa giyang ko to akyapag ijtihad yan. Niya ijtihad, oriene na maribat, agyang ko to ijtihad yan na prilaan ka wallah sa giyang ko to akyaribat ka. Importante na piya kateman kaso naka-ijtihad. Tabaan so ijtihad na mga surut yan. Ada mga kondisyon yan. Walidhalika sabab roo. عندما كشف الله عز وجل المحنة عن أهل السنة باستقرار الحكم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه واستقرار الحكم بعده لمعاوية وتنازل الحسن عنه
قال الزهري بعد ذلك مضت السنة أن كل دم أهدر بتأويل القرآن فهو هدر لا دية له لأنهم متفقون على أن ما أهدر دمه بالتأويل السائغ وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة. Sabab pro nailenyo man gu mapasad agyang ko tuag fitna yang bunuh Ali nagusi Muawiyah radhiyallahu an ayadin bistiqrar al-hukm li Ali tama sab so hukum yang ko tuag kadato nasidin mini bagay ki Ali naku uriano Ali na si Muawiyah taman sa mitanazul mam si Hasan radhiyallahu an kaman lututulsan na aya apiteru Zuhri ba'da dhalik natigin na madatis sunnah anna kulla damin langon tigen miya wafat miya tay miya katigi surugunin sa gyang kota dua ka grupo sa kiyang bunuiran ta'wilil Quran fahuwa hadar mana hadar la diyata lahu nadidin kediyat nagyang kota didin kediyat na dalil sa so kaya pag ijtihado umane isa a grupo na ijtihadun sa'ir ijtihadu tu mu'tabar bimana ke consider alang nagyang kota ijtihad na dalil sa di ka pa kaya bang kasiran panakfira kaino kagya palaya siran miyag ijtihad na basta miyag ijtihad na dua timambu keribat udina paka usto na umakausto na duti manabalas yan na di makausto na sa ti manabalas yan na miya itifak so ahlus sunnah wal jamaah ulama ahlus sunnah wal jamaah sa basta pa na miya ijtihad na miya ribat na prilaan wallah ma'na dhalika uwad na miya ribat sa dua ka grupo to rinilaan wallah ninong kasiran panakfira ya sabutan ikatlo aqida o ahlus sunnah wal jamaah kung dalagi na masala na an nu'mina anna lahum minal fadaili wal hasanat ma yujibu takfira khata'il wahid minhum in thabata anhu wa kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath hada ma'ruf fa innaka إذا نظرت إلى هؤلاء القوم بعين العدل والإنصاف وجدت أنهم أعظم هذه الأمة جهادا ونضالا عن الدين ودفاعا عن الحق وقياما بواجب الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. Ikatlo aqida tano sa gyang kauto adirang pagayuni na maparate tano amata-mataan asiran ang mga sahaba na adin ang mga kalbihaniran mga kamapyananiran amyang galbukirang ko agama apakatanggub sa giyang koto amyang galbukirang na giyang koto amyang gulolairan ibarat na uptimbang-timbangan ka so amyang galbukiran karibatan na gusto kamapyanan amyang galbukirang ko agama na mas mapened mas madakal agyang koto amyang galbukiran ang mga mapya usto din na mga karibatan ng mga sahaba mano siya siran lagi tenop keribat ugid na so kalbihaniran kamapyananiran ang mga galbukaniran kini panampay nirang ko agama kaya dipinsayran ko rasul kini payapat nirang ko agama yang gastiran ko tamukiran na gusto niyawairan sa kya pa ka kya siapa ko agama na pagilen ko to lang kung nagusto kabagro simbayran kabagro imaniran nagukya pilyakiran wallah na kya suko-suko dan nuto ka kapunas agyang ko ta mga karibatan amyang galbukiran. Ma'na dhalika so karibatan nila na hindi sapat para takfiran kaso isakiran. Talagi do ginggulaw la no sabad ko sabad yap takfir niran si Muawiyah. Pemakaratan niran si Muawiyah hada sahabi azim. Naam min al-mumkin annahu qad akhta. Ugid na so kamapyanan niya na mas madakala di so karibatan niya. Tamam. Na isa na kailangan nami pangdaur kita no. Aso mga ulama tano agin dakwah. Na kailangan nasabutan no ay mga manusia manarianan na kanaba kagya agin da'wa di makapanguchat na bedin keribat kay gigira nas kita no nagupun mi ribat to alim na langon no da'wa niya naribatan di ba ana gi mi kabagbagri ka tero na mana manusia na nakaribatan yan ugi na yang kan ibarat to kapya na yan aguso karibatan yan hindi mas mapinid sumapyan yan yani mi tero unazim ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان
Siran tigyan ang mga sahaba na mga kalbihan nila namya kadakdakal. Akaduwina taqdi ala zallati wal asyani apakapunasi ko mga kaya karibatan niran nagusto mga miyang beraduseran. Kaya sabutan to. Sabab san, Allah na pimbantugyan sa mga sahaba. Hindi niyan inaloy sa bantugan ng mga sahaba. So Allah, hindi niyan inaloy. Si ko kitab at betiaan sa ipong paganay sa taman sa kabangkit sa dunya. Agianan so, Quran. Na pimbantug Allah sa mga sahaba. Dataragyan ko ta Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Lagi dito mga ayat. Tuntunapan. Bitaru Allah radhiyallahu anhu wa radu'an. Yaswatan siran wallah. Madakala aya misaksi sa kiyang bantugan yan sa mga sahabay na mapyasiran yaswatan siran wallah. Bitaru Rasulullah khairun nasi qarni. Napalapalay ng dalil sa kiyang bantugan ko mga sahaba. Na katawan Allah agianan apim bantugyan agupisaksian yan sa kebebayan yan na si isa urian amasa na kedin din na gitu fitna amya adin ki Ali agu si Muawiyah ma'adalik na apya pang kamo to katawan din wala akeng gulolad na fitna to kakatawan to Allah mapugulola sa urian amasa na apya pang kamo to na pimbantugyan sira nagupisaksian yan sa kanyan Allah na kebebayan yan sa mga sahaba na dalil sa gitu karibatan tay mi ribat kiran na ini rila kiran wala kay no yang seksi ko Quran nya ko so punto iron yang seksi kebebayan siran benin siran ben kebebay upama kad na kafir kiran di na kailangan nasabutan na sa mapia kagi karibatan no sabay ko sabay gi mamagusay asala kay aqida na langon din nakaratao mga Muawiyah upama ya sabutan na tuuso to sa diran sabutan sa Quran. Nya karereg radhiyallahu anhum wa raduan. Benar dia kan nasaksam. Benan aya mansuka abadan. Tenan mamansuk. Iman to. Ikapata aqida tano. Sagyang ko to miyahulaula ki Ali agu si Muawiyah na an na'lama anna ghalibal manqul anhum fi kutubis siyar wat tarikh kadhibun wa dajal. Wa annahu min dasaisil khawarij war rafidah الذين يريدون تشويه صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Kailangan nakasabutan tanwatigen aso kadaklan sagyang kauto mga tutulan amya aloy sa kutubus siyar ago mga kitab si sa sira ago kitab sa mga tarikh at kebetetano amini surat tutulan kay Ali ago si Muawiyah nakadaklan sa amya aluyanan sa nagalebekananan o mga khawarij ago sa mga rafidah. Galebekaniran ay pasirayran, ipinasayran sagyang ko to mga sahaba. Na aya kadaklan sa ariwaya na riwayatun kadiba. Kadaklan sa kabukagan ariwaya. Kailangan na kay kitiyaran tanunan. Wa hadha laysa min kalami. Natigo mo alipak nabakna ng katero. Innama kalamu Ibn Taymiyyah wal Imam Ahmad wa ghairihim. Na ayami terus antigen na si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah nagu si Imam Ahmad bin Hanbal nagu sa lakaw kiran. Wa huwa an na'lama anna ghalibal manqulat bati anak nakano para man nagyuso nas yan. Inyo materwa piangan tanga kampaman. Hadha laysa kalami innama kalam Ibn Taymiyyah wal Imam Ahmad wa ghairihim. Wa hadha an na'lama anna ghalibal manqulat anhum fi al-fitnati innama huwa kadhibun wa dajal. Wa anna thabita anhum fihi qalil wa hum fihi mujtahidun. Wadin a pure a riwaya am yang bekiran akan nabaka bukeun sa gitu mga tutuliran am yakay tutubo. Akato naka a pure a riwaya at yang gulaw la sa gyang ko masa. Wa annahu nazr na qalil tafi. Maito. فيما ثبت عنهم ونقل عنهم في أمر الفتنة وإلا فغالب تلك المنقولات إنما هي كذب ودجل دسه أعداء الإسلام من الرافضة والخوارج حتى يشوهوا هذه الصورة البيضاء الناصعة النقية المستنيرة التي امتلأت جمالا وبهاء فأرادوا أن يلوثوها بطين الكذب والقاذورات فوضعوا تلك المرويات الباطلة الواهية حتى يشوهوا سمعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
Iniran utup sua. Yung kau to amyang umbalciran sa mga tutul adi pure asar buna to na mabinasayran sa mga sahaba na gumapakaratayran sa image o mga sahaba. Peter umuallif wa innana la na'tabu ala ba'd al-fudala mimman yantasibuna ila al-ilmi faqad dhaharat ba'd al-ashritati allati tatakallamu tafsilan amma hasala bayna ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. وإننا بعد سرد هذه الأشرطة وسماع ما فيها وجدنا أنه اعتمد على كتب السير والتاريخ التي تنقل الغث والسمين في هذه الفتنة وللأسف وقع فيما حذر فيه أهل السنة والجماعة من أنه أثبت في أمر الفتنة ما أثبتته تلك الأحاديث الضعيفة والمرويات الكاذبة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Aya kapan tekian? Na paawing tigu muallif, kanabang katero. Paawing tigu muallif. Agyang kauto sabaad kung mga ulama. Kaya magusayran sa detalyado agyang kautam yang gulawla si Ali na gusto Muawiyah. Orientigen no kaya pamakin nagatanong. Nago kaya tahqiq tanong. Na kaya makin agyang kautam mga muhadaratiran, mga kaset, mini record sa agyang kautam muhadara o mga patsabad ko mga ulama. Na oriyan no kaya paniguraduiran nun. Kaya taratantoiran no kaya makin gen sa mapya. Namya sigurado tigen aya asyananiran amarjairan sanadiran na mga hadith ad-da'if. Mga hadith malubay. Isanad agyang ko to mga ulama miya magusay sa agyang ko to miyang gulaw laki Ali agu si Muawiyah. Na siya kito tigen na miya magusay ron na miulug sa agyang ko to asay isa sa paru ahlus sunnah wal jamaah. Sa diyan ko to agi kapagusay gikang bitera kung mga tao sa diyan ko to fitna kaino walidhalika fabathu hadha al-khilaf fi al-umma laysa min al-hikma kagitigen asok kapakadaya mga kiplapatan sa diyan kanan da kapagayon o mga sahaba datari Ali agu si Muawiyah sa taman samya kang bunwasiran nasugi ka pa manutulong kung mga sibilyan kapakadaya mga kung mga sibilyan sa mga sahaba nada sirang pagayon mimbunwa siran na kanabanan pad sa hikmah. Kanabanan pad sa kaungangan walin. Agi ka pa magusay niyan san. Wala minal adl nagukanaba pad sa kauntol. O giyang kauto alin. Wala minal insaf, wala minal maslaha. Nagudid na basan mapya agunap kekwa. Famal maslahatu an ta'rif al-ummah anna ba'da sahabati qatala ba'da. Antunay kamapyanan akasagab ka kasagab upagataw sagyang kauto akap kenegairan sa mga sahaba namin bubunwa adna maslaharo adna kamapyanan nakakwaro upagataw takap kasabutairan sa mga sahaba namin bubunwa inong gagi pamagusaya tunay tangga karon tunay mapipikir karon tunay hikmah karon tunay hadap karon tamam bal hada mimma yunqisu miqdar as-sahaba fi qulubi di'afil iman ayos to tige na ayagi mapagunganan agi ka pa magusay usabad ko sabagi sagyang ko to amyang gulaw laki Muawiyah ko si Ali sa ayram bundang bandingan say ko mga tao ag ka pa magusay ranon na ayagi mapagunganan na kelebatan sa arga sa mga sahaba say ko puso o mga tao ang mga malubay para tiya alladhina lam ya'rifu al-jawanib al-ukhra al-'azima allati fa'alaha sahaba aginan sa mga tao adayran sabuta dayran manag agyang ko to side o mga sahaba, kung ang mga galbukan, ang mga mapiyamya, kadak-dak lang yung galbukiran. Nadiran nan manag. Ayram kinig na lang unang karataw mga sahaba. Faidan, la yanbaghi ikhraju surati sahabati fi annahum qaumun iqtatalu fi ma bainahum. Sabab sa nadidate, di patot. O bapakaliwa kung mga tao, agyang kautuwa, image o mga sahaba, fi annahum qaumun iqtatalu fi ma bainahum sa siran na pagataw amin bubunwa siran. Paman nakanabo padzakaw ng wali magikapag-usayan yan san. Tamam. Wa an na'lama anna mithla hadha khata'un kabirun jiddan.
Nagina na miyakalalan ng tigyan akaribatan. Wa annahu la budda min nashri tilkal fadail. Aya patut na ayatan upakadayamang kung mga tao na sukapyanan kalbihan ng mga sahaba. Ano ba yung kagipangusyat sa benar na karatayran? Nagukatarag sa kiganakan sa kambitera kung lagi danan ang mga masala at kasabapan sa kapkaaden kipamula agyang kauto rarangit si kung mga sahaba sagyang kauto mga tao ang mga malubay para tiya nagumababo pa ni ilmo. Kaya tanto ap keraradan na sa mga sibilyan. Kaya tanto ap keraradan na sa mga murid ang mababa pa ni sabot. Siyempre, gitip kanigiran. Napkabinasa sa mga sahaba, kabinasa sa image mga sahaba, sagyang kauto pagtaw. Kaya nung napkaton ka, ataw agupon miya pagusay, akalbihan o mga sahaba na gumyali ka to o takyan at tiyabad akamarian na miya kakumin sa lango na marata. Di niya nagkatanggap, abagi pagusay akapyan ng mga sahaba. May lenga lang o nakarata kumintian. Kaya no, kagigiti ni pamula sa puso yan, aging ko to mga guruiran. Dito mini pamula ro na akida. Nakapkirarangit ko mga sahaba. Nagupon miya pagusay, akapyan ng mga sahaba na ito. Pwede po yan o takyan. Gimbetua po so yan. Natia beda kamariam ya kakumintik man sa mga rata. Tamam. Nagina ni resulta gyang kautua, di ka pagusay o mga sabad ko sabagi sa karata o mga sahaba. Subhanallah. Dili-dili ka do bami pamula ko puso o mga tao surarangit ko mga sahaba. Na ay pagusar niran nagyang ko tamyang gulo laki Ali agus si Muawiyah. Pira-piray mga tao pagkatakapir niran si takfir niran si Muawiyah. Nagalbukan na mga khawarij ang mga Rafida. Tamam. Iginak na ba kami khawarij? Uy, kana ba ka khawarij? Uy, nagina nagalbukiwa? Nagalbukan man na khawarij. Tamam. Na kailangan na kasabutan tanwan na. Galbukan na ang mga Rafida, galbukan ang mga khawarij. Tamam? So, inungkapan, kirarangiti. So, mga sahaba, gupun miyalo yung kapyanan ng mga sahaba, naging merediga ka, nato sa miya kasipat ka, o mga sifat, o mga yasabutan. Lidalika, sabab san, na angkara ahlul ilm ala hadar rajul ba'da ikhrajihi tilkal asrita, faqalu, na sabab san, na suma, yamakasabot, sa mga ulama, ahlul ilm, na siyupakiran, iningkariran, siya kiyuto miyagusay sa bit tafsil detalyado sa giyang kota miyang gulaw laki Ali agus si Muawiyah. Ay rampitero inna min aqidati ahli sunnah. Pad sa aqida wa ahli sunnah as-samt naka silent. Katarg amma shajara bayna ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa giyang kota da pagayon ni mga sahabatu Rasulillah. Kayno lianna syari'ata ja'at bi tahsilil masalih wa takmiliha. Kagya sa syari'a na ayamin ita lang gumanyan na anda manaya ikakwa sa giyang kautuwa kasampay sa giyang kautuwa maslaha. Yang kautuwa makapkepya. Kupagtaw makapkepya. Kumagingad anda manaya ikakwa ron sa taruto. Wa ta'tilil mafasidi wa taqliliha. Anda manaya kaawag yung kautuwa kabinasan udi na udi kagagasamiyawa so kabinasan api abu magaga na mapakaito napi abu magaga na makalbalbatan kurang-kurangan wa ayyu maslahatin sawfa takunu lin-nas idha arafu anna as-sahabata iqtatalu fima bainahum nanto ni maslaha akakwa walim sa kapagusayan yan sa kapakareg kung mga tao sa mga sahaba na may ribat mga sahaba na may bubunan to ni maslaha ro. Antuni kekwarwa kamapianan. Laisa fi dhalika ayu maslaha dintigin abasan kekwa maslaha. Innama bihi minal mafasid ma la hasra laha. Ugitigin ayaw sto na ayas ang kapantieri ayan yang gimapagunga na mga kabinasaan na din na banyan pakataman. Fa in sa'altani wa qult awalaysa ahlus sunnah qad takallamu fiha napama kabagong katigyan pagitse. Di ba so mga ahlus sunnah na pimbitererang bunanan datari Shaykhul Islam Ibn Taymiyah na piagusay niyang bunanan ito na isimbag tanong kiran naqul ayatan tigam term na'am uway piagusay na ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyah wa qarrara na si Shaykhul Islam na qarrara anna al-haqqa ma'ali radiyallahu anhu na si Peter Shaykhul Islam Ibn Taymiyah na so benar na si susuramiki Ali bimana sa gito amyas wakiran
Na aya makabebenar na si Ali radhiyallahu an. Wa bayyana al-umura ala wajhiha sahih. Ugin na pia karayag yan, naging kota miyang gulaw la, kiran dua sa kaya pa karayag akorek. Walakin awwalu shay'in lam yatawaggal fi hadal khilaf. Ugin na lam yata'ammaq wa lam ya'tamid ala tilka al-marwiyat al-batilat al-kadiba. Kana ba ayan yan siyanaan? Sa giyang kota kaya pagusayan yan ro na mga riwaya, mga hadith, amalubay, mga hadith, ag mga riwaya akabukagan. Kana begitu siya di ganyan. Sa lagi do kaya pag-usay, usabad ko sa bagi, aya kaya sanaan yan, kaya sari ganyan, papasudan yan na mga riwaya, akadiba, naguriwaya, batila. Walam yaj'alha daydanahu, wa yatasaddaru bihal majalis wala ghair dalik. Nagukna ba, ayan yan dumdung gilabak, sa uman din mamagusay, na ini yan dingi pamagusay, na si Ali si Muawiyah, kana ba yan nung gilabak? Sa lango na majlis yan, ayan yan nung din aaluin. Hadhihi al-ashrita ana uhaddirukum nakatirog yang kani muallif ginan tigyan mga lagi danan mga kaset tunay nga rano kwan kay so kasurat yang pagani kaset cara ketano na cartridge beratas sumanga muhadara record pantag sa giyang kanan si Ali ug si Muawiyah piagusay o mga ulama ayas siya na anira na mga ahadith amalubay nagumanga tutulan akabukagan apyang ngembalan no mga khawarij ug surafida na uhaddirukum minha barat na pagkaktiyaran ko sa kanurun sa tangkay niyo kay palagui niyo iwasin niyo wal yahdhar ba'dukum ba'da na umanisar kano na itetapwasan niyo sunday lagi danan ang mga record so banyo gimapamamakinig kapakaya upama kayon makanagnaso mga wata, so mga ito mga wata, mana so mga bawata niyo. Ada bayran sabut-sabut ko, pure yang gulaw la. Aguda, dirang katawan nito na aqidah, lusun na jamaah, o lagi daya masala. O di na, ginan, imapamakin, nagagyan ka na mga tao, gupan gisina na da, ko ilmo. May ito pan so ilmo iran, au da'ifil iman, o di na, so mga tao, malubay iman. Nakapakaya kasabapan, sagit, aya mapamula ko pamusungan niran, nararangit, nagukagwad, sagyang kanan, pagtaw ay kalalay pengkatan ang pagtaw asiran sa mga sahaba. Asiran ang mga sahaba na so babayakiran na akida. So babaya kung mga sahaba na akida. Na ba matag-matag bobitira ka akida. Kailangan nakababenta no sa mga sahaba. Nata'abbadu biha lillahi jalla wa ala ay papakaranitan ko Allah. O ay simbatan ko Allah. Nakapkababaitan ko mga sahaba. Aya kabasao nadin saging ko to anuniya atige na wasamtu haqqun ala khilafin qad jara bayna as-sahabi wa hum bihi naw'ani fal mukhti'una lahum thawabun wahidun amma al-musibu fa ajruhu di'fani wa lahum fada'ilu jammatun qad duwinat taqdi ala az-zallati wal 'isyani wa aqul ana ay mabtirwakan na kapamukas sa kataksilan na kapausan akan sa kano ang mga pagariakan na gumangalok sa akin na gusto langwan din apakan nagpakambantay sa giyang kanya video langwan agi mamagusay apyan ta manusia na basta ayan yan rekano gi pamagusay ayan yan rekano ipamula ko pamusungan niyo ayan yan rekano gi pangendaw nararangit ko mga sahaba nagukarata o mga sahaba natangkay niyo napakitangkay niyo ko mga bawatan niyo. Na tapausan niyo si ko mga salakaw kano. Na gusto mga kilala niyo. Kababayan niyo. Kano baka basiran makasibay. Kagalbukananan o mga rafida. Galbukananan o mga khawarij. Kaino. Kagi so mga rafida. Gusto mga khawarij. Na kagi ko dirang kagaga ang binasaniran sa syariah Islamiyah. Na ayapitero kiran o syaitaniran. Ay nayan yung mambinasa na sumawid ko syariah Islamiyah. Agi ng mga sahaba. O kabinasaan yung siran, mapakaratayo siran, o mapakaratayo so image o mga sahaba, na mapamula ko puso o mga tao so rarangit kiran. Na umakarata siran, na miya karata so awidiran aso syariah Islamiyah. Naya kadelikado ini. Na so, gikasinta ka ko mga sahaba. Kapakarata ka ko mga sahaba. Gika pamawingin ka ko mga sahaba. Detar apyan to ni klasya
kapakaratakan ko mga sahaba. Pemanintahan kasiran, penaruan kasiran sa mara, apian tunad na marata akateru, naya kadili kadwini, na kaisa. Ayang kama pakarata na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gupun kama pakarata su Rasulullah, kapawingi su Rasulullah, na ayad na kya pawingan ka, may pakarata ka na su Allah. Tano dan tano. So mga sahaba, na kanaba, upama na beden miyag kataon, nasiran imya beloy asahaba Rasulullah. Kanaba nan miyag kataon. Hindi lang nagkataon. Hindi nataon, asiran mga tao, mini pagapadaw Rasulullah. Ayos to na pinili sirano Allah, apiki pagapadaw ko na binyan, apa katatayan niya. Ilaman, so tao ang mapayakal, na apya pa no, nasiko ka pamilya niyan ko, berat na pamili ka, sa ipagapadaw ka, kuwan ka, bisperin ka, ipagapadaw ka, na baka ripili, sa ipagapadaw ka, bisperin ka, katawan ka, madupa-dupang, katika mararagita ko ron. O saka mapya kayo tak. Na baka rikabay magpada sa berat na takaw. Tika maya miya dakap namin ni raksa ko. May kalakaw to. Sumanga dupang mga tao, mga lalong mga tao, napya sakitanod na sakitanod mismo, na dita no pakaraw sa ayata no piliin ay pagpadatano na mga tao, mga dupang. Mga tao malanglang. Aya buka baya magapada sama lang madupa-dupang na lagi dia na dupang. Fama balukum nantunay karangan yu ku nabi. Tunay karangan yu ku nabi, nabi. Sayyidul anbiya. Nasiko kya pilihan yan sa gito mga pedenda tari Abu Bakar, si Umar, Uthman, Ali. Gusto sa lakaw ron. Karangan kaon. Ipagpadayan siran mga day. Siko masjidian, kaplalakaw niyan, siko mga safarian, tarabilian, kan jihadian, nagukin nilalakaw niyan ko agama, kandauan yan. Ipagpadayan na risiran, ubasiran mga tilaka. Dingin man na risiran ipagpada. O sa karya sibila, lagi tano na, di tano pa karo, saya tano ko na, bisprintano na, supkadupa-dupang, nampan na risu nabi. Nagumiraw kap man na, inubuad mo na mga munafik. Uway, ad na mga munafik pumasaw nabi. Ad na mga munafik. Ugaid, na kailangan na kasabutan tan sunabi na katawan yan antay mga munafik. Katawan yan tasiran. Malundot tutulcan. Katawan yan tasiran. Ugaid na inun yan siran da pamunwa. Kagi ad na hikman yan roo. Ad na hikma unabi sa din yung kabunwa ko mga munafik. Sapya katawan yan antay mga munafik sa giyang koto pagtaw. Ngayon no, kagi kalak naguhik maru nabi na bamilapat kekentawa gitu. Siko mga tao aso nabi nagipamuno niyan sa mga pediyan. Na inuda pamuno nabi sa mga munafik apya kung kataan niya nasira na mga munafik. Tamam. Anati kasama no to na anong bumsina munafik ko mga sahaba. Ay muskilang kanada nga sabutan to ni maana sahaba. Di ba ti arif tanon to ni pero na sahaba. Tay pakatos ron. To na bisita arif na sahaba. Aywa miyamiti yan sunabi. Miyarate ako nabi. Mata alal Islam. Di ba? Gito itari pa na sahaba. Ayaman na sahaba na mu'minan bihi. Piyaraten yan. So nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi tari maraya gagumasulan. Pagi siyang kuskayman to. Ito na si munafik. Ayaman ang munafik kateron na irarayag yan so paratyaya. Na isusulan yan so kofar. Kakakapiri. Kiling ka mu'min sa marayag. Ugid na so puso yan na kanaba mu'min. Pakaysa iman to miya kasulad sa ginto to shart. Betuan sa sahaba udah. Da, di ba? Mana dalika kanaba pud ko mga sahaba. Apya pumini pagpadaw nabi. Natika pada inuba si ko masaw nabi. Suhabu Lahab na si ko masaw nabi na kanaba sahaba. Subhanallah. Abu Jahal na si ko masaw nabi kanaba sahaba.